Orofo meda wase na pai enu yam ka wana pai ena ase nyame de wate na ase nyame de ade asomdwe enso ne ewurade na orofo nyame ka tse wana pai se ni osi dua mu mo no ana dua mu mo kwakuo no wanwe hu se wonso oyo nyankopon de hye ni opa wa hwiase no jane maninye na emu ade bia wa hyase bia wa wiye se Jacob nyankopon tiase na Jacob nyankopon ehye ne ho ni onyam de a ene onyam ne asafo awrade nso ni Jacob nyankopon de a nipa bi entimi sesa ne America na se Israel nyankopon onene ntem ginafo onene asomdwe wura no yen kan kire Israel nyame se asomdwe o yen kan kire Abraham nyankopon se asomdwe ma me wa wutie me no nyonko da no daw nipa nyina hwe se ampo ahwe ase wa wieye na mu onyame mfa wo kra en shabon ye fon 70 chini onyame emfa wo kra en shabon ye fon 70 na so onyame mfa wo kra en shabon ye fon 70 dia ene ehu se ne tie biara Israel nyame obeyi yi memma nipa emu abam na ebo manyankopon hye wode ko nipa epegyawo a obeja wese konkon njana pena me kasa twa as a prophet as a nyame difo wa ni oka amane yie no hye amane gina no oni ne brade ana pe memma nya wo de se obi twa jaajo na mo jaajo twa eye nipa ho asem ne si bia ene ebi betima si wo fie suma unia no ya we ato high attention TV na University Foundation ni University Foundation ni dia me pa cha on me kan se odi for back to back and atrasi aba issue se beko aba issue se beko na issue se beko obi ani obajo aba joti University Foundation shudi me pa cha ebia na kwen officer ya doye me pa cho kwen na ma na be screen ni no for what na frɛ no na nya doye nko na kwen e de ye mobrumfo na ehia na kunafo na mo wa brochire ba bibia wo bia open nam say dry fish opesi ye ku aponchi fu wan ye ho ne de ma etwitwa ye ma ne ye sempuna me pa cho kwen is ready to do it for you pastries bi ena nkwan bi na wo pɛ nkwan bi na wo pɛ say kwen ni nyama na wa test local dish and local food bi afufu kakra per Sunday bi what I say e ba cho on sabaka e be do door steps ni do door steps a wankasa obati ase o na wankasa e be je wosem e je ba jo fra queen na ne queen Elisa was so aha e attention me da sa for your God's Revelation Ministry ano me ba cho do for me to nsa for sekwasi ara brama yenso Friday a day any my buy a watch night war night na onyame be hira why okese ora for me ko ani me ejebo bitu oye ne bi oye kire bi abotwi awatifi mantu na asem ne se ye maame ne mo a wonua school feeding ana na kufu ado free education de abaye maame no school feeding na school feeding ni so ni dia na kufu ado so nie na kufu ado ni dia na mba yi twa jaajo e ma se watua bi ka na tifi mantem for de huntua mo ka e ma me di mantem ate na asam na aba o me yanka ne kore no ha de odi fo akwese atwa back to back ba issue se ko ya maame no monko se na munue asebni na se Ghana son Ghana ekese Ghana baitre na mo Ghana ko ese
obako for na ehwe no ministers ne ayi for appointees ya ma me na kufu adon ka so ntwam ka obetua na mo ne ntam yerim se mo gi mo ko free meko mo ko free nyaado mo ko free bibia na mo aduan ankola no minister of free education so atifi mantem for ayo oyi kire abontoa abokonkomu se ma me mo sika amne nu aduane amsankan maba education minister maba hwe aya mo de nyama bi frefre kufuado na mo de anim guasia bi mo de nyama basa bi ade chichire ne ho papa isu trese obey na fam de bia na nse school su bi okro mo nya aduane ni e pesa bi school bi abetu dwa school su bi mo nya aduane ni nyina ne se e ma mo nu aduane omu free amo e free jende e free meko e free kitikiti nyantia ni hwan Moria nyina awo free some free na ese so di for kwesi ya kasa farmer I am the farmer cherie ya kasa farmer I am the farmer ni pabane for Timothy na nakufadu papa wa yebi na maya ma miri mususu ho kire wo mo na education minister adana wutue bi japi na wuyi bi free mu na ma bi ani ya ya education minister oya sawa nyade me kan pay abachi shisha bako me kan pay oya sawa nyade me sure ni market plans oya sawa nyade because certificate man tem afi ba kuni na se me kura ya farmer na be free me mode ye me buro ana wutua ya we do betima court eti na pesa be kacha ma me fo no se court de betima akọ betima yo kire be me sin se education minister an ye na dwuma yie ene ku fo de why na fam de ye tiase Ghana bofo fisuru be Ghana kra enye efe bofo ofisuru be Ghana so kra enye efe esuba ne nye Dancing crowd fito odi fro bi no a wonu mi dancing crowd fra no me pa chawo enye ni pa ina ni mfro ya ma me ro kasa eja ho adwuma etre eja ho adwuma etre pa MPP amamuo mpanfo bi wo ma mamuo na anya fe mpanfo bi wo ma mamuo na anya de yes sir Dr. Muhammad Bawuya mon frère education minister sisi anon kwa tifi mantem no mani su se 1 year ni untua oka adihwe maba na mesese na kufuado mesese se ahunche kwa na ba na mesese wo ma awofo no yesu ya mo kakra ya ma minimu na enu aduane om ko fufu nyama no wa oni do bia no pa banche kakra ko schools no for broker krako schools no for bibika krako na agric minister free yakuto owahi agric minister ba ka kire se aduane abu Ghana eye den ye na make free nyama ba nu aduane no mutua oka honorable eye no so the 50 cities ko to mo ba to tomato to the le macre to the no indomie to anwa nyina ka ho one so honorable otu atwi onzo wani mabu ase na ese wuti amaye nu aduane masukun kwale mu ko so afiri aduane muntua esu dwa wani se aduane abu da na ye wana awu ya wo 419 ko se sabrodi fi nof ba yere sa man fo betonko emma su boni msi wo frifri nyama education minister agric minister uni education minister mon kam humom na kitchens bi uni aduane ankwara bi wunya de free wo ho na wofuo na wo se wa ye no aba yere ni banchi ni brodi ewo mu no mo fa so press school senti sa de ne Ghana aduane mu su kom wa ha enti sa Ghana e kom wa ha e kom ha so na wa workers community we are kwadefo ondo so for me do and this year me dua bayere baako 600 and something
me pese me bia 1500 sir agric minister free ye akojo me papa ya ne hwene se eso kakra sa ya papa akrobeto hwene e wa kakra no ono asa na meken ono asa na meken obadu dwa e de go social media me nim nipa ko du dwa de bre no se papa ya ne ko dwam ne ho fanti ne hwene e wa kakra na sunti na ma de se nyama che no a papa yi aduane kwara ne no amafo nyina amafo no dua ofumu nti as a Greek minister feed the schools and start shouting. Education minister mo dia me commence sa na so fia betetem sa wo dia hwe videos ama no o se boni o ye kira wo yi kira apan na mai bi nu fugusu na nyama nko yi no mo tie mo bokonku se 1 year no yentuonka wo dia just watching it hwe aban efaye adwuma sa na betimi aka no school feeding say ye hwe emofra omu emobo a omu primary afinie aban ni tuaka na redi be month ni ne tese aban ni tuaka ye behwe aban na tua regions ni bi asate region aye aban no stronghold ni aban ni tuaka o ma piki bi susu o ma ye tu omu ka ne pese ebusa ye papa no omu o se Adaina school feed wo Asante region ya ha afini nti omuka wodu obi ka wo fia no mo ba awram ye tua o ka ye ba bagiska me was abani tua half and we je ya Asante region for afrim enade akwe ekodu Friday sabana amaye sika ye betita so kokwa akira ban no school na nkasa no time na ye ne ewie na mom ye pese ye kire ne se den no pese o kire yen se yen nko bobusi anu aduane na ye mechi yen nkogum na yen mba na yen kunu no nyambo na o metua ye ka na ye ho ntoye ye ho dare ye ya ye campaign abo party na ba power ya nim say party ni ba no e ba be ye adwuma na so ye didibi but this is the case aban na toyare aman me tina ho because of school feeding ti me na BP because ya fra na se wanya sika ntia ni ya hye ye wura mu hye wo so wo fie the police ba battle wa me ni abre papa me ba me kwaje adwuma na ma no ahometie ani awiraho ndi na no me menda na wo twemienu ayesie no ewrade nya anti me srabai na dawro ma wo hu me mobo school feeding na boy anum asaya num on the aban 3 times na ya no o de wo tua ya ka wo fa na adwuma ye me dikan aka ni se be pa wo cho so ya kan we say me mpe bibi one mpe bibi asem wo mpe bibi asem cheme papa fu ya kutobi dwane num sa said we nebu Ghana every akoton che baby wa store eburu egu ni enfa bi nko school for no enfa area no mo nya nyama free na abanya kwantwi oka high attention TV na Kweba Foundation ya me kan se onyame kan no o hira akra abai